Apa orang kata? Modern. Dia campur mix all the urban dengan traditional thing. Dan memang dia best sangat. Best sangat. Assalamualaikum, saya Asman Hassan. Saya baru lepas menonton persembahan Mek Mulung Rujuk dengan persembahannya. Sangat baik. Penceritaannya, pelakon-pelakonnya sangat menghiburkan dan sungguh terhibur. Bangga dapat datang menonton. Tahniah kepada Saiful Wazin dan pelakon-pelakon lain yang saya kenal lah. Antaranya Airi, ada beberapa orang kawan-kawan tadi sebenarnya. Tahniah kepada mereka semua kerana membuat persembahan yang sungguh menghiburkan. Okay, saya ingin mengucapkan tahniah kepada Dewan Philharmonic Petronas dan juga Akrab atas satu effort yang besar mengangkat Mek Mulung, sebuah teater tradisional daripada negeri Kedah, especially bawa ke Kuala Lumpur. Dan untuk semua produksi, ada anak-anak murid saya dalam tu, saya turut berbangga. Produksi ini sukses di Kuala Lumpur dan saya harapkan organisasi besar seperti Dewan Philharmonic ini dan yang lain turut memberi sokongan bagi teater-teater tradisional ini untuk berkembang maju di Kuala Lumpur terutamanya dan seluruh Malaysia. Dan teruskan bekerja keras sebab teater tradisional harus hidupkan dan perlu ada evolusi. Congratulations. Tanya. Some of the melodies of music are new to us also. Sebab kita orang pun memang people who are acting in Mek Mulung. So melodies are very new to us. It's quite nice. Saya happy juga tengok sebab dah lama tak tengok Mek Mulung. So bila ada satu-satu produksi tradisional, teater tradisional yang dibuat dekat KLCC ni, bagi saya benda yang baguslah untuk diketengahkan, untuk ditontonkan kepada orang luar yang belum tahu Mek Mulung atau Mak Yong semua. Diam tak diam. Adik Mai dapat apa? Apa hajat? Apa kehendaknya adik? Sebenarnya adik Mai ni ada hajat apa? Apa yang kurang di adik sana? Siapa yang saya dewa? Dekat? Buat sini dah. Pada baby cantik. Hampa bukan tahu nyanyi yang pakai Amerika lah. Jangan saya. Apa je bang? Dah dikenal dah saya. Siapa ada kepada saya dia awak? Mana tak kenal. Kami berdua yang belajar awak dari kecil sampai besar. Sampai berpisah dah. Jawab kali ni. Jadi apa hajat, apa benda siapa macam ini keluar kat sini ni siapa? Inilah saya nak abang bilang. Kalau saya tak abang bilang. Hi guys, my name is Sia and I'm from China. This is all my classmates. Yes, and we're from UITS and we study PhD. So this show, and when I watch it, I think it's really traditional in Malaysia, and it's really different in China. Because in China, the dance, first of all, I think the dance just like this, right? It's really traditional for you. I saw the every dance they have this move. This is really different, and I think, oh my God, you use some just like comedy, small ideas. It really makes really happy. Ini kalau bahan pakai seorang raja, menikah aku di pada belakang. Itu semua. Cik awak dah hidup.
Kita